أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غرباء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار لهم بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كان خير مزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الأول فليس قبله شيء الآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من عباده وأمينه على وحيه أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا الله به من الغواية اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أحر الترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mga kiaulungan sin Allah, yari na isab kita niyo haamuin waktu taniyo pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala karena humati magmaingat sin pag-agama. Karena ini daing haamuin kakahinang karidaan iban kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sawabyat to, pagsarang sukul tanyo pa Allah Ta'ala, in tiyawpikan kita nyo sin Allah Ta'ala pahinang ini. Karena in ini, dahil nga mga sa lagu-lagu nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin titunyok niya palong pangatayan sin mga sa lagu-lagu nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin titunyok niya palong pangatayan sin mga sa lagu-lagu nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebad dunya, labi lubad law akhirat. Bukun karna uno bang uno, ini kasan yang paipun, sumagawa amuin pag-ibadat mga kiaulungan sin Allah. Hangkan salong si mga salafun as-salih, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajadaluna alayhi bisuyuf. Bang sadya kia ingatan sin mga tao kawasahan. Iwan si mga anak si mga tao kawasahan. Uno in amuin kasanyangan nadadauhat sin mga bariman na pag-ibadatan pa Allah Ta'ala. Tan tutuod, lajaladuna alayhi bisuyub. Tan tutuod, atubangan na kita niyo yan, dahon kita niyo magbuno, sin sila, iwan sin puddang nila. Karena mibug sila sin kahalan, amuin luag, hayang sin lom sin daghal sin mga tao mag-ibadat, in kasanyangan nila, in kuyag nila halong pangatayan. Na, mga kiaulungan sin Allah, dahil nga sabiat tuwing kita niyo tatap tuod, magsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, panawfik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pahinang ibadat. Hamapon ini mga kiaulungan sin Allah, in pangadyan sin kita niyo, amo na lang ta, uqubatu tarki syukr. Amo in siksa sin tao maninggal sin pagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pangadyan sin kita niyo lima bayat to, in pagsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya in ini, dahil nga mga wajib sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkuruni adkurkum, washkuruli wala takfurun. Tumtuman niyo ako, tumtumunta kamu. Iban, pagsarang sukul kamu marikaku si mga nikmat. Wala takfurun. Iban, ayaw kamu magkufur. Hati niya magkupur sin nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin in manusia gamayan di na magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In manusia magmaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakayun niya pa nikmat yaun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagmaksiyatan. Na ini nga mga kufrun ni'ma. Pagkupur panikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, umanid kita nyo sin kahalan biya ini. Karena in mga kahalan biya ini, dahil nga mga kahalan biyanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin manusia, yaon siya nagkakasaddapan sin ginisan, nikmat sin Allah Ta'ala pagus magmaksiyat siya, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ini pagtawon istidraj, yatba'uhul adab. Istidraj, taytayan niya na di niya kasayuhan. Pagsayo-sayo niya, kublan na sadya siya, tahana-ana na sadya datungan siya sin siksa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, murah-murahan hati niya, inyato katinggalan sin kita niyo. Sabab, hati niya, ininiday nga pagluman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na. Misan in manu siya pagkahita, hati niya, piyanglangan da. In amuin, magmangi kita, hamano siya nagmarayaw kato. Buat malengkan hindi akan kato, sarang da siya, amuin, sampangun, hipagbaksin, karayawan da isab. Na, biyari inayin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin, dahil ha, alawang pakandangan pa kita nyo, hinak tanyo. In pamarihala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato tanyo, wala na nabutas. In rijiki kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yato pa kita nyo alawang pakandangan hinak tanyo. Sampai, piyag anak kita nyo, nanubul subul kita nyo, limaas kita nyo, in kita nyo, wala na nakabutas dahil nga nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabiat to, hati niya, mahati marayaw sin bariman, amoy niyaw ning pag-iman along pangatayan niya, hindi siya malupa magsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in pagsarang sukul ini mga kiaulungan sin Allah, amo ini in abay sin
ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kita nyo bariman, amuin, nangangako, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarang to di mabutas na yung kato tanyo, in amuin, pagsarang sukul ini. Tumunay sin pagsarang sukul amuin na pangajitan nyo sin lima bayat to, atas to tiranan. Tiranan sin dila, biyak sahun min dila mo, maglapal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mamuji ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lawangi Salman Al-Farisi radiyallahu an, yung Nabi Allah Nuh alayhi salam, kiyanganan siya abdan syakura alam sin Quran, mayta in kaaunan niya, ida labisa thawban, wa akala aw syariba, qala alhamdulillah, pasummiya abdan syakura. In kaaunan ni Nuh alayhi salam, abu nathani, amuin ama tanyoy karuwa. Sabab karna nagumbak taw pa na zaman niya ito, in nakapin manusia, amuin mga bariman si makat, miya kada adjung niya mga bariman. Hangkan siya nibang usulun mga kiulungan sin Allah, in kita nyo, maglasya da kita nyo katan, magkaukiampungan da kita nyo katan. Dahil nga sabi ito, tinggalanin amoy mga pagkalo-kalo ini, pagbunog-biyunoi, atawa pag-jangki-jangkihi, sabab in iyan, sumbang mga kiulungan sin Allah. Labi rin sin pagsumbang sin magbuno in magtemang hudang kainang kama. Sabab in nagbuno in bariman iban bariman, in iyan magtemang hud sila hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangan sin pag-iman. Dahil nga sabi at to, hati niya in aunon sin kita nyo, maglasalyasahi kita nyo. Na in ama tanyo hikaruwa, Nuh alayhi salam, in kaunan niya lang Salman Al-Farisi, katan kahalan niya, mamakay siya tamungon, kumaun, minum siya, in kaunan niya lang Salman Al-Farisi, katan kahalan niya, mamakay siya tamungon, kumaun, minum siya, in kaunan niya lang Salman Al-Farisi, kana abdan syakura. In kaunan niya, ipon, tumutunay sin sampurna, pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in mga salafun as-salih, dahil nga mga tabi'in, mga kiulungan sin Allah na sabot ang kitab Madarijus Salikin, kaya riwayat ng kanila, waruya ang ba'dit tabi'in, long nila, man tazaharat alayhin ni'am, palyuksiril hamdalillah. Hisiyu-siyu in amuin, timampal na rin doon kaniya, magtataod in nikmat din doon kaniya, sarang di niya kalupaan in magpataod siya sinlapal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabab in pagsarang sukulong si mga tabi'in, dahil kanila, lianna syukra la yakunu illa bisana alal muhsin bidhikri ihsanihi. Sabab in pagsarang sukul, di siya maaun, buat malingkan sarang amuin hinangon sin taon nagsarang sukul, in pamudji, paamuin nagmarayaw kanya. Nain kita niyo mga bariman, Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin, piyudjitan niyo, alhamdulillah, halapal, alhamdulillah, lamud in kasila sa rendit tuhatu, iban simpang laggo, pakabasaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikarwa tiranan simpangatayan, na pangajitan niyo, pangadyan tanyo na kauna ito, amin hipuun tanyo yung pangatayan tanyo sin kasila sa pagpatikupo. Iban time buko na lang pangatayan in katan ni'mat yan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. In katan ni'mat din doon kanyo yan, in iyan katan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. In hikatutirana na supaya kita makapagsarang sukul pa Allah ta'ala, amo na in ginhawabaran ini, amo in inqiyadan wa ta'atan. Usalunta amuin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, palayuun ta nga pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyaayan mga kiulungan sin Allah, in amuin pagsarang sukunin, halga niya ini, naabay niya in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In manusya, di na magsarang sukul pa Allah ta'ala, sa kaula-ula in manusya yan, tinggalan niya ng pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in parman sin Allah ta'ala, kitaan yung mga kiulungan sin Allah. Piyag-away, washkuru lillah in kuntum iyahu ta'budun. Pagsarang sukul ka mo pa Allah Ta'ala, bang in kaaunan niyo, kaniya nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inini, biya challenge ka ito mga kiulungan sin Allah. Bang kita niyo matanda, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di ta niyo sarang kalupahan, in amuin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa time pagsarang sukulin ni mga kiulungan sin Allah, inini
tiranan, sinikarida ka to sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukun hisiw bang hisiw magrida kay mo. Sumagawa Tuhan Rabbul Alamin, Malikul Muluk, Malikul Jabbar. Allahu Akbar. Nagpapanjari singkatan katumbut-tumuan, magrida kay mo. Bangkaw Tuhan, kiyaridaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na problema mo. Wayroon na, dahil hindi na may dunya. Labi luwa na adlaw akhirat. Lapasun na kaw sin Allah ta'ala di nga katan kangian. Sab sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum. Bangka mo nagsarang sukul, magrida kan yung Tuhan Rabbul Alamin. Kumpas yung mga kiaulungan sin Allah. Pasaran sin Allah ta'ala, intao kiaridaan niya, tanto di mga kiaulungan sin Allah, buat malaingkan, parihalaun niya, taufikan niya pakatan karayawan. In amu intao kiaridaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga kiaulungan sin Allah, hadalam biyato kita tanyo, diungog tanyo, kia ingatan sin kita nyo in kalabyan, sin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sabiat to, biyayaon, ingaton sin kita nyo, sabi namuin siksa sin tao, di magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagitaan tanyo mga kiaulungan sin Allah, indakan sin Allah ta'ala magsarang sukul, iniyan, bukun kan siyo in karayawan. Buat maningkan katu na magbalikin karayawan. Waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Hisiyo in nagsarang sukul pa Allah ta'ala munal tuod. Nagsarang sukul siya, naghinang siya marayaw, paginhawawaran niya ra. Ihsanun minhu ila nafsihi. Karayawan hinang niya yan, dahil nga kanya, magbalik da kanya. Na, mga kiaulungan sin Allah, dahil nga sabiat to, hati niya, uning panagnaan, siksa, laong si mga ulama, naksul iman. Apabilay manusia di na magsarang sukul pa Allah Ta'ala, kumulang in pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya na in pagsarang sukul ini laong Ibnu Mas'ud radiyallahu an, al-iman nisfan. In iman, dua, kabahagi. Nisfus syukur wa nisfus sabar. Panagnaan bahagi niya, pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa bahagi sin iman, pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-muran, taupikan kita nyo sin Allah ta'ala, amin mabisaratan nyo raisab in pagsabar ini. Sumakayunatan yung pagsarang sukul, karena ini, laong sin mga ulama, min aksarit ta'ati sawaban. Wa min a'lal manazil. Laong Imam Ibnul Qayyim kitabnya Madarijus Salikin. Dahil nga mga sa taas-taas na sifat pahadarat sin Allah Ta'ala. Dahil nga mga sa taud na tutungbasan karayawan. Sin bariman apabila siya namakay sin pagsarang sukul ini. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan sa insaitan mga kiulungan sin Allah. Biyaitan niya pa Allah Ta'ala. Kaya ingatan niya manini inlaggo sin karayawan sin pagsarang sukul pa Allah Ta'ala. Sampai biungat niya, biyaitan niya pa Allah Ta'ala maksud niya, may ta siya manasat katutan niyo. Para man sin Allah Ta'ala, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kita niyo mga kiaulungan sin Allah. Hatat kala kiya ingatan ni iblis inlaggo sin pagsarang sukul law niya pa Allah Ta'ala. Tan tutuod dumatong ako manasat, umagpang kanila. Paagangan ko sila maghinang ibadat, dahil nga unahan nila. Hatay kuran nila, hatuon nila, palawan nila. Unimbiyaitan niya pagubos, wala tajidu aksarom syakirin. Hasupaya in kamatauran dahil kanila, di mo kawaakan, nagsasarang sukul kayo mo. La ilaha illallah. Sawab in pagsarang sukul ini, dahil hamanga sa taud-taud na, karayawan apabila na hinang simbar iman. Diyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niyo mga kiaulungan sin Allah, ajaban li amril mu'min, maka ajaib to din kahalan sin bar iman, inna amrahu kullahu khair. Sabun na to din katan pakaradyan niya, karayawan kaniya. Walaysa li dhalika illa lil mu'min. In yattu, damikyan yattu, di mukawakan buat malingkan na bar iman dah. May tabiya din hantang niya. In asabat usarra usyakar fakana khairan lah. Apabila diatungan siya karayawan, nagsarang sukul pa Allah Ta'ala. Karayawan, wala na lupas. Wa in asabat
darra sabar fakana khairan lah. Apabila diatungan siya hati niya kamudaratan aramala di niya kabayaan, piyag sabarnya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan na sadya. Dahil nga sababiat mga kiulungan sin Allah, in pagsarang sukul ini muna-muna tuod. Dahil nga mga sa taud-taud ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in dua ini, dahil nga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong Ibn Mas'ud, al-iman nisfan. Duang kabari, bari panagnan, pagsarang sukul, bari karuwa, pag sabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatim panagnaan, mahinang hati niya siksa. Di ka na naman si manusia, kumulang lumamay pag-iman niya. Nawang tuwan limang manay pag-iman sin manusia, waliyadu billah, masuok na siya pakangian, malayo na siya nga karayawan. Sabtum tumuntan niyo, kullu khairin fid dunya wal akhirah, fasababuhu al iman. In katan karayawan dunya dan diha naman na dunya labi luwad law akhirat, in sabab niya pag-iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. In katani sabkangian dunya labi luwad law akhirat, in sabab niya innalawa in pag-iman. Nawang magkulang ng pag-iman hati niya, kumulang isabing karayawan sarta makasuok siya pakangian. Naamoy ato mga kiulungan sin Allah. Managnaan naksul iman, lumamma in pag-iman sin manusia. Hikaruan niya, mahinang siksa tao, di magsarang sukul pa Allah Ta'ala, raf'un ni'mati wa nuzulul uqubah. Maigin ni'mat din doon ha manusia yan. Sarta jumatu. Pababaon sin Allah Ta'ala maun kanya in siksa bala. Waliyadu billah. Sabab sin in manusia, di na magsarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. In biyayta kato sin Allah Ta'ala ng Quranul Karim. Paruman sin Allah Ta'ala, Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Bang tanyudungdungan mga kiaulungan sin Allah, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, pagpatumtum kato tanyo, sin amuin, kaanyayahan sin manusia, paging hawabaran niya. Main kanin Allah Ta'ala, yaun maulong kanya sangat bayang ulungon. Yan ugaraan siya nikmat sin Allah Ta'ala sumagawin hinang sin manusia. Yan yan ginahawabaran niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran. Naong si mga ulama, istifham, litta'jib. Maka-ajaib tuod, wala mo kakita, ya Muhammad, in kahalan, sin mga sila, manusia, pindahan nila nikmat sin Allah Ta'ala, sin pagkupur. Wala sila nagsarang sukul ba Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga ulama, in maksud sin ayat ini, kuffaru Quraish, yawma Badar. Am in mga tao Quraish, bangsa Quraish, nagkupur pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adlaw Badar, sabab in kaaunan sin Makkah mga kiulungan sin Allah, salamat sila, in rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. In taod sin yan, ugara kanila nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ng Makkah. Pagdaak man sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpasampay sin agama, wala sila nagparatsaya, nagmungkir sila, piyuhi nga nila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai diuy nila. Nung si mga ulama, fabtalahumullah bilqahat wal judub. 7 sinin wa aqalul julud wal wabar. La ilaha illallah. Hapuas sinamin kasalamatan tawd sinriji kalom si Makkah, hinang nilaman niya tunang himuting sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaratungan sila bala sin Allah Ta'ala lom sin 7 tahun, digiyutom,
in mga bangsa Quraysh halom si Makkah. Sampai pagkaunon nila, pais na. Iban sin, amin bahibo. Dahil amin pais yaon. Si mga kabinatang-binatangan, wayroon gyuto min hula biyayan. La ilaha illallah. Bukun at biyat to, diyoy nila na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yurul nila pabunuon puhingaon. Sampai na aon in buno habadar. Amo na imparman sin Allah ta'ala, wa ahallu qawmam daral bawar. Dan dito may nabuno habadar yaon, tiara tungan sila sin Allah ta'ala bala, na julja na sila buno yaon. In mga tao, dakula dengan mga bangsa Quraysh nagkabuno biya kanda Umayyah ibnu Khalaf nagkabuno mga kiulungan sin Allah nabinsana sila waktu Badar yaon wa hallu qaumam daral bawar yalal nila pa mga kauman manusia miyagad kanila in paghula halawm kajuljanaan halawm kabinsanaan uno ini mga kiulungan sin Allah jahannama yaslawnaha hawaktu na marihang mayan sila halawm sin buno abadar surun nila in apinal ka jahannam amin naglalablab sin kayo wa bi'sal qarar sa ngi na daratungan uuwian hulaan in apinal ka jahannam wa ja'alu lillahi andada uno pa hinang nila pagkupur nila naghinang sila mga barhala pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala piyagtuhanan nila madugay ng Allah ta'ala liyudillu an sabili hasupaya malawngin manusia dahil nga pag-arama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mga Quraysh na mamarat saya sila in magdihil kanila ni'mat magririjiki Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa misan pabiyat to magtuhan mayan pa Allah ta'ala di sila magparat saya dahil nga sabiat to piyana nam sila sin Allah ta'ala nang himuting nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar dahil nga sabiat to baytay sila ya Muhammad pagkasaddapan na kamu pagkukuyag na kamu puspusan nyo na rin diya dunya fa inna masirakum ilan nar sa bunal to in uyan nyo yan amuna in apinal ka jahannam wal iyadu billah kita nyo mga kiulungan sin Allah in amuin hikaruwa siksa sin mga tao di magsarang sukul pa Allah ta'ala amuna in manusia bakas-bakas halawm nikmat sin Allah ta'ala pindahan sinamuin siksa kajul janading Allah subhanahu wa ta'ala mataud mga kiulungan sin Allah biyay takato sin Allah ta'ala wadaraballahu masalang karyatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiya rizquha min kulli makan pakafarats bi an'umillah nagkupur pa nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala faadaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un makkayaun hati niya piyangu paman sin Allah ta'ala in kaunan si Makkah kanat aminatan hati niya salamat mutmainnatan masanyang inkahalan ya'ti rizqu min kulli makan in rijiki magnaug dahil Allah subhanahu wa ta'ala ginisan babarapa katumbu-tumbuhan pangaun kaun yatto sumagawaun ininang si manusia fakafarats bi anumillah nagkupur panikmat sin Allah ta'ala wala nagsarang sukul wala timunay simpang ibadat unin jimatu faadaqahullah yana nam sina sin Allah ta'ala sin gutom libasal ju'i wal khawf sin gutom pindahan in nikmat amuin ginisan babarapa sin rijiki pakagutom wayrun na makaun sin hula wal khawf in kasalamatan pindahan na inang kapiligduhan na mabuka na manusia bima kanu yasna'un sabsin na hinang sin manusia kangian na mga kiulungan sin Allah na nga sabiat to nung sin syair kita nyo ya ayyuhaz zalimu fi fi'lihi az-zulmu mardudun amman fa'al ila mata wa hatta mata tashkul musibat wa tansan ni'am ya kau amuin anyaya hakakahinang
Tumtumain ka anyayahan yan, magbalik at tao naghinang kaniya. Sampai pakain kau mag-anyaya sin ginawabaran mo. Kalupahan mo yung nikmat, sumagawain ka musibahan, amuyatuin, bistahon mo. Magmasukal ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkahalan sin manusia, mga kiulungan sin Allah, hati niya, mismo baranyin anyayahun niya. Bang siya di magsarang sukul pa Allah ta'ala. Bang kita niyo mabaya, nikmat pangalta, tumutug kato taniyo. Nikmat kasambo simpamaranan, tumutug kato taniyo. Nikmat kawasa, tumutug kato taniyo. Nikmat kasanyangan, kakuyakan sin ahli taniyo. Tumutug yan, iyan pagsarang sukul ka pa Allah ta'ala. Sabab karna bang kau di magsarang sukul pa Allah ta'ala, tumtumain iyan katan, pindahon sin Allah ta'ala, malawa iyan katan. Biya si mga upama, biya itakato sin Allah ta'ala, Makkah al-Mukarramah, mga bangsa Quraish. In Allah ta'ala, jukup-jukupan biya itapiag balik-balikan, ang bukparman niya, dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Indamikyan in Allah subhanahu wa ta'ala, di niya pindahun yung kahalan. Si manusia, hanugaraan niya nikmat, di niya pindahun. But malainkan sahingga apabila manusia nagpinda na sing kahalan. In asal-asal nag-iibadat, di na mag-ibadat, magsambahayang, di na magsambayang 5 waktu. In nag-hijab, mag-ig na sin hijab, magad na sin uso. In katan, nikmat ito, iyon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, manumtumba kita niyo, mangannal kita niyo marayaw, kita niyo parman sin Allah ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Bang niyo bistahun in ni'mat sin Allah ta'ala, di tuod yan. Kakausan niyo bistahun. Sumagawa uning kahalan si manusia, innal insana la zalumun kafar. Bunato rin kaunan si manusia, tanto mag-anyaya sin ginawabaran, sarta magkupur, nakalando. In kaanyayan, nakalando yung pagkupur. Na, siyo in kalaugan, ginawabarantan niyo. Kalaugan mga kiulungan sin Allah. Dahil nga sa biyat to, bang kita niyo mabaya sin amuin, hati niya, karayawan tumutug kato tani, magsarang sukul kita pa Allah Ta'ala. Kita niyo, inlingkat sin Quran. Inyat to ayat ito nasabot sa surat Ibrahim. Hambuk ayat isabi ni nasabut has suratun Nahl, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bialikan sin Allah Ta'ala, bang nyo bistahun in ni'mat sin Allah Ta'ala, di nyo to dyan kakausan bistahun. Inna Allah ghafurur rahim. Bunal to din Allah Ta'ala, sangat bayang ampunun, sangat bayang kasihun, bayang ulungun. Uning maksud niya mga kiulungan sin Allah. In maksud niya, kiya ingatan, bang kamu nagsarang sukul pa Allah Ta'ala, misan pa puspusun niyo na, di niyo ra kakausan ni pagsarang sukul katanin nikmat, sabi sinakalando yung taod. Sumagawa, apabila kiya ingatan sin Allah Ta'ala, kita rin dun kanyo, in alima fikum iqbalan wa khairan wa syukra, fa inna Allah ya'fu ankum wa yaghfiru lakum ala taksirikum. Sumagawa, apabila in manusia nagsarang sukul pa Allah Ta'ala, nag-ibadat pa Allah Ta'ala, misan pa di niya masampur na yung pagsarang sukul, hatat ka nagtuyo-tuod siya. Ampunun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kaulungan siya. Sumagawain kamatauran si manusia, mga kaulungan sin Allah, amuna innal insana lazarumung kafar. Munal to din manusia, amuin mag-anyaya, magkupur panikmat sin Allah Ta'ala nakalando. Sampai beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tiyo tuod dahing mga ipon ko in magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo tuod mga kiaulungan sin Allah. Tiyo dahing nga sabiat to, hasupaya kita nyo magkasanyangan sin nikmat kato tanyo, amuin dahundaran kita nyo magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia, karya sali si manusia, sal na biyayan. Sumagawa, ayaw tanyo ito akarun. Sumagawa, atubangan tanyo. Mahinang kita nyo mga ipon sin Allah Ta'ala, nagsasarang sukul. Amin biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala ito. Amin mga sila, ganapan sin Allah Ta'ala nikmat. Ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat.
Adapun in mga sila amuin manusia nagkupur na amo na siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw nambukis sa mga kiulungan sin Allah, hazaman hihatimul asam. Hihatimul asam, in kaunan niya minal ulama ilubad. Dahil nga mga ulama, mga makusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hazaman niya, aw nambuk tauda kula, barkanan, hi Muad ingan niya. Muad al-Kabir. In kaunan ni Muad al-Kabir, diatungan siya musibah. Diatungan siya musibah. Unin hinang niya, paamara bi ihdarin naihat, wa wada'a suradiqan kabira. Nagdaak siya yan, magpataon, amuin pakaradyan dakula, nagtulda, nagbutang tulda dakula. Pagubos ito, ampa, piara, invite, piyakaon in mga magsisilawak, magtatangis, mag-ihol din mga kababaihan. Hasupaya magmasukal sin musiba di matong yaon. Diyungo gihatimul asam, in amuin jimatuyaon. Unin hinang hatimul asam, miyat to siya, ang pasya kimaw ambuk murid niya. Long niya pamurid niya, id ana jitu ila hadar rajul fas'alni ang qawli ta'ala an tafsiri qawlillahi ta'ala innal insana li rabbi lakanud. Banga kulaw niya dumatong pausog yaon, asuwa ko sin tafsiran sin parman sin Allah ta'ala, innal insana li rabbi lakanud. Di matong mayan sila, papakaradyan yung kita nila na Muad, yaon na nagkakarukaan, nasususa, nagmasukal pa Allah subhanahu wa ta'ala sin musiba di matong. Yasu na siya si murid niya, biya simpyag isunan nila. Ya Imam, ma tafsiru qawlillahi ta'ala innal insana li rabbi lakanud. Uno lang niya ya Imam in tafsiran sin paraman sin Allah ta'ala innal insana li rabbi lakanud. Laong hihatimul asam, laysa hada mawdi as-su'al. Ininilaw niya bukun tampati pag-asuho. Inyat to, kapandayan nila supaya di kabistuhan ni Muad, sinong piyagisunan nila. Biyalikan sin murid hikaruwa, hikatuin pangasubo, jawab ni hatimul asam, innal insana li rabbi lakanud, ay innal insana lakafur, mislu Muadin hada. Addadun lil masaib, nasaun lin ni'am. Laong hatimul asam, bunal tuod in manusya, lakafur, nakalanding pagkupuro niya, panikmat sin Allah Ta'ala. Maita, addadun lil masaib, bang musiba ang dumatong, magbista, magmasukal pa Allah Ta'ala, nasaun lin ni'am. Kalupahan niya yung taod sin ni'mat, yan ugara kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mislu Muadin hada, biya sin hi Muad ini. Fa inna Allah matta'ahu 50 sana, falam yajma'in nas liyashkurullaha ta'ala. Walamma asabatu musibatun, jama'an nas yashku minallah. La ilaha illallah. Inallahu ta'ala piyag kasaddapan siyalong kay mantahun, halawm nikmat sinallahu ta'ala. Sumagawa, way misan nakapikil magpun, manusia supaya magsarang sukul pa Allah ta'ala. Hawak to diatungan siyang buk musibara, nagpun magtoy, naginang pakaradyan dakula, magmasuk kal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana nakafuro. Addadun lil masaib nasawnin ni'am. Laong hi Muad, kaya hatiyan niya maksud, laong niya, innal insana lakafur, mithlu Muad. Addadun lil masaib nasawnin ni'am. Bunal to rin Allah ta'ala nagparman, in manus nakalalo yung kakupur niya. Magbista si mga musiba, kalupa ni mga kanikmat-nikmatan, biya sin hi Muad. Na, mga kiulungan sin Allah, uning pangadyan dan dito kato, makawatan nyo, misan pabiadiin taud, ni sin kahalan, ayaw kita nyo malupa, sin kanikmat-nikmatan sin Allah Ta'ala, sabab sa taud-taud na, musiba, labi pa mataud, in amuin, nikmat kato sin Allah Ta'ala. Biadiin kita nyo, malupa magsarang sukul pa Allah Ta'ala. Biadiin mga umat Islam, diatungan to musiba, laong ta kamiskin biyayan, in ikaw tumtuma, masi kawalom. Nikmat sin Allah Ta'ala, aun ahlimu alhamdulillah. Makakita kau, makarungog kau. Aun isabta ubiyayan, wayroon sa sakatan, ayaw kau, malupa magsarang sukul pa Allah Ta'ala. Misan way sa sakatan mo, aun siki mo, makapanaw kau. Subhanallah. Salamatul a'da. Salamat in katan, amuin ang gaw tabaran mo ini, way masakit. Nyananam mo. Di ka kau maluman, magsarang sukul pa Allah Ta'ala.
Na, mga kiaulungan sin Allah, tumtumuntan niyo. In amuin nikmat sin Allah ta'ala niyan katan, wajib pagsarang sukulan tanyo. In rijiki, in amuin, pagtauhid mo, di panjari ko sin Allah ta'ala bariman, inyan sa lagu-lagu, nikmat kayo mo sin Allah ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, murah-murahan natin niya, hati niya, ma-realizein kita niyo. In mapikir, kapandukan mareosin kita niyo, amuin, mahinang yato, bulan sang katutan niyo, katan waktu, in kaunan tanyo magsarang sukul pa Allah Ta'ala. Sab, hain kita niyo hati ini, di kita niyo magpakabutas dengan nikmat sin Allah Ta'ala. Nikmat sadya pangatud mga kiulungan sin Allah. Di yan atinya mabista, in taud niya. Aw nambuk kis sa mga kiulungan sin Allah, aw nambuk abid min Bani Israel, hati niya, in abid ini, makusog mag-ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Diatungan na siya sin malakal maut. Laong kanya sin malaikat. Aturid an tuhasib. Mabayaunin kabayaan mo. An tuhasibak Allah bi'amalik. An tudkhilal jannata bi'amalik am birahmatillah. Unin kabayaan mo. Sumud ka palam sin sulga sahab sin rahmat sin Allah ta'ala. Atawa sumud ka palam sin sulga sahab sin ibadat mo. Laong niya, mabaya ko sumud palam sin sulga bi'amali. Sahab sin, kusog ko mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Narain doon mayan mga kiaulungan sin Allah. Bista na inkahalan. Nikmat sin Allah Ta'ala. Bista na inkatan ibadat niya, pagsambahayang niya, pagpuasa niya, paghaji niya, pagsadakan niya. Katan, karayawan na inang niya. La tuadil ni'mat al-basar. La ilaha illallah. Di misan makainihan na nikmat pangatud sadya ini. Sampai nakapamungin tao ini, uridu an adkhulal jannah bi rahmatillah. Mabaya ako sumud palam sisul sabsin rahmat sin Allah Ta'ala. Nabiyan mga kiulungan sin Allah, murah-murahan niya to, hakatan waktu naglalapal kita alhamdulillah. Biya sin dua sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni syakkaran lak, dakkaran lak. Ya Allah, papanjari aku, nagsasarang sukul kayo makatan waktu. Iwan, nanunumtum kayo makatan waktu. Sabab karena in kita nyo ini, subhanallah. Yari kita nyo alam, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasambusin pamaranan, katan mga umat Islam, di mabista. Hini katu mga kiulungan sin Allah, kahinapusan, siksa sin manusia, amuin, di magsarang sukul mo Allah subhanahu wa ta'ala, baqaun ni'mati ma'azawali barakatiha. Aun waktu, tutug yan din ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatat kalain ipon, di na magsarang sukul mo Allah ta'ala, malawain barakat sin ni'mat yan. Maita, gamayan, in amuin, ni'mat yaon, mahinang na istidraj. Amuin, taytayan niya, siksa nati kanya. Siksa mga kiulungan sin Allah. Aun yan biyan manusia. Yaon siya nagkakasadapan sin nikmat sin Allah Ta'ala. Di magsambahayang. Biyan na sin mga nagkasabutan nyo yato. Bang paamunin zaman tanyo ni manusia. Early na sadya magsambahayang. 5 waktu alam masjid. Sa kamatawram yan, iwan motor maamu. Subhanallah. Iwan sasakatan maamu. Sumagawain makaajaib. Bang magsambayang malit pa. La ilaha illallah. Hawak tu pajar yaun, di makabati. May mga kiulungan sin Allah. Bang pamo niya to, indah yaw sin pagtutuan, kotso ni Iwan aircon. May ay na nahnu min ni'amillah. Haun nakita nyo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa bang tanyo kita uning kahalan si manusia, akon nalawain barakat mga kiulungan sin Allah. Nalawain barakat. Cellphone ini mga kiulungan sin Allah. Bang inipiyag sarang sukulan ta, amuin mahinang ikakusog sin pag-ibadat. Mahinang mo ini hikasung, sin pagkasila sin magkampung, tawakan mo. Kay napusan sin bulan, atawa adlaw-adlaw Jumaat biya tumawag ko biyan, maununo na kamo. Hikasung sin pagkasila sa panugpati kasala sa sin magkampung. Tumawag ko pamaas mo, maununo na kao biyayan. Inya tumalago para kala birrul walidain, hasab sin nikmat. Amuin pagkuhan ini, pag cellphone. Sumagawa, sambatan ni Pak Tuan Abdil, in cellphone ini, baka inyarain amuin, kaya nga tanya teksan. Sumagawa yung maas niya, kaya lupahan laong, la ilaha illallah. Hanggang sa wayro na barakat sin cellphone mga biya ini, nabiyan mga kiaulungan sin Allah, malawain barakat sin nikmat. Mga kiaulungan sin Allah,
pandukahan tanyo marayaw in kahalan sin manusia. Long si mga ulama, atas tu kahalan kay napusan, pandukahin kahalan si manusia. Bang minipyan dukahan kahalan nila, hikasung sin pagsarang sukun mo pa Allah Ta'ala. Panagnaan, kahalan sin manusia, makakita kau manusia, mababain kahalan. Mababain rijiki, tiyutin rijiki, in kawasa. Marayawin kahalan mo rin kanya, iniyan, ikasung sin pagsarang sukul mo. Kita marayaw bang biyadin kau piyala bisin Allah Ta'ala. Indayaw tiragbusan, in ilmu, in rijiki kayo mo, matao din rijiki mo, subhanallah, kawasa. Allahu Akbar. Lasa si manusia, panglago kayo mo, panghulmat kayo mo si manusia, labi. Pagsarang sukul ka pa Allah Ta'ala, piyari ko sin Allah Ta'ala. Panagnan kahalan. Hikarua mga kiulungan sin Allah. Kahalan na supaya di kita malupa magsarang sukul pa Allah Ta'ala, kita ay manusia isab. Aun waktu, labi isab din kay mo. In kahalan niya. Labi kawasahan, labi mataw din alta, in rijiki sin Allah Ta'ala kanya, labi in ilmu, labi in panghulmat kanya si manusia, in iyan mga kiulungan sin Allah. Mahinang pangadjian kay mo, ada kalain kaaunan mo, malamma kau magsarang sukul pa Allah Ta'ala. Malamma kau magsarang sukul pa Allah Ta'ala. Sabi na Allah Ta'ala, nagjajanji, lain syakartum lazidannakum. Bang kamu nagsarang sukul, sin nikmat ko, dan ganapan ko pa kanyo in amuin, kalabyahan, in kanikmat-nikmatan. Na, may nangyat to pangadji kay mo. May tabain ni biya, in tauya unatin niya, biya, labi rin kako. Aun wakti manusia, dunya akhirat, yan ugara kanya sin Allah Ta'ala, in kasanyangan. Makusog mag-ibadat, yatuin ilmu, yatu pa yung pagdunya. Subhanallah, dunya akhirat. May nangyat pangadyan kayo, marailaw mo, kimo lang yung pagsarang sukul ko, pa Allah Ta'ala. Na supaya kung mabiyasin kanya, pag-ibadat ka, pagsurong sukul ka pa Allah Ta'ala. Amo na yung pag-iyanon, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malis salih lirrajulis salih. Sarayaw-rayaw na alta. Dahil nga usahayalal, makakahon pa usog ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu kahalan mga kiulungan sin Allah. Hasupaya di ka malupa magsarang sukul pa Allah ta'ala, pandu kahi manusia. Aun waktuin manusia, halaw nikmat sin Allah Ta'ala sa di maingat magsarang sukul pa Allah Ta'ala. Di maingat tumunay mag-ibadat, di magsambayang 5 waktu. Sabing pagsambayang 5 waktu inilaw ni Ibn Uyayna rahimahullah, man sallas salawatil khams faqad syakara Allah Ta'ala. Sa lagu-lagu, pagsarang sukul pa Allah Ta'ala, isiyu-siyu nagsambayang 5 waktu pardo, bunal to nakapagsarang sukul siya pa Allah Ta'ala. Na, mga kiulungan sin Allah, waman da'a lil walidain fi adbaris sanawat, faqad syakara lahuma. Hisiyu-siyu sabihin na ngayon dua, pamaas niya, akahinapusan sin sambayang, bunal tuod, nakapagsarang sukul siya, padua maas niya. Subhanallah. Nabiyanin pagsarang sukul, Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau maitong nagsarang sukul, Allah ta'ala man ko di mingat magsarang sukul, pamaas mo biyan. Pamano siya na ginang kay marayaw. Na, pandu kahi ini katukahalan, aun manusia, halom nikmat siya di magsambayang. Di maingat magsarang sukul pa Allah Ta'ala, ayaw ka umibog. Ayaw ka umibog. Sumakawa, in pagsarang sukul ka pa Allah Ta'ala, wala ka upya panjari, biyasin kahalan niya. Sabab in kaaunan niya yaon, mubtala. Halawang bala siya, mga kiulungan sin Allah. In tao, di maingat magsarang sukul pa Allah Ta'ala, sa pag-ubos, yaon imusal sin nikmat, di misan makalapal alhamdulillah, di makakadto pa masjid, in kamatanan niya, mubtala. Halawang bala siya mga kiulungan sin Allah. Sabab, in kaaunan niya, istidrajin ka, tawag sinamoy nikmat yaon. Taytayan niya, pa-nikmat, pa-amuin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga kiulungan sin Allah, murah-murahan hati niya, in pangadjian tanyo, waktu mapon ini, amuin, mahinang siya, bulan sang katutan yung kataan, amuin di tuod kita nyo malupa, magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, dahundaran kita nyo kataan, magsarang sukul pa Allah ta'ala, sarta, murah-murahan, amuin, palamurun kita nyo sin Allah ta'ala, dahil nga mga ipon niya, amuin, biyaitan niya alam Quran, tiyo-tiyo,
wa qalilum min ibadiyas syakur. Tiyo day nga mga ipon ko in tumutunay sin pagsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yan in mga manusia, amo in pini sin Allah ta'ala, na mura-muran makalamod kita nyo rin kanila. Mahuli niya mga kiulungan sin Allah, na patubtubo na mo rin dito hato, itukbal na mo kanyo in pagsarang sukol, iban salam dua, amo in di magbatilaw magdungog sin amo in pangadjian dan diyan ni daul Islam, sarta ipasampay na mo in salam dua, day mga tiap-tiap kakaguruhan, iban ko biyakan Ustadz Abdul Latif Bukay, nagpasalam dua na isab para kanyo, bilang kasilasan niya, misan way rin din ginawabaran niya, pasampay alaw niya kako, in salam dua ko katan, nagdurungog. Na ini mga kiulungan sin Allah, amanat ini, amanat, amin sarang hitunay biyan. Aun yan waktu miyan kay mo, salam dua kay kuan, nasarang mo ti pasampay, sang mo ti pasampay, mangkawimuon biyayan. Na, amanat, salam dua kanyo katan, mahuli niya mga yu kita nyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-muraan damayan, hati niya tiyay masin Allah ta'ala, in amal ibadat tanyo, sa diungog tanyo kainayat to, in nikmat sin Allah ta'ala, nakalanduin tao di mabista, na in misan papuspus na ibadat tanyo, di yan makainihan. Buat malaingkan, bangkitan yung kaulungan da, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasawab sin, amin pagtuyo tanyo. Pagtuyo tanyo, pag-ibadat, mura-murang kaulungan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna minal aqallin alladhina qala Allahu fihim wa qalilum min ibadiyas syakur. Allahumma taqabbal minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma ij'alna minal maqbulin wal marhumin ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.